Ngenzeka kwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzo zonke iy'ndawo la kuzofika khona le video kama ngumsizi aka Nkosi Owati. Mina uma uqala ngale channel qinisekisa ucinisekisa subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiy'posta kuyona-ke le channel. Udaba-ke olubuhlungu lithi abesifazane belokhu-ke noma-ke abebekhulile basemgababa izingane zabo bezilokhu-ke zicela ukufuniswa bona wey'ngane zakwethu ezikhundleni zokuxhumana. Sebetholakele bebulewe bezandla-ke ziboshiwe befakwe-ke oplastiki ekhanda, kanti-ke kunomsola-ke oseboshiwe basanda-ke tholakala-ke wey'ngane zakwethu kona-ke lo mgodi. Kuthiwa-ke batholakala ngase-preschool abebesebenza-ke kuyona wey'ngane zakwethu. Uthanda ukuthi-ke kube isimo esithanda ukuthi singabi sihle njengoba abantu-ke bephawuleka nje ey'nkundleni zokuxhumana-ke ngalolu daba. Nangomunye uthi-ke ngabantu abadala kodwa-ke yini emhlabeni, nangomunye uthi kodwa-ke Somandla kwenzakalani ezweni, kwazi-ke kwabuhlungu wey'ngane zakwethu. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.